Aduh, rainannya jangan tumpuk-tumpuk. Man magai cepok. Berainan. Man magai cepok. Berainan. Ngalah somah. Puput tuh kata Ilong ganyan muda ilong praga tuyo do ilong ganyan muda bilihnya ini manjeng engken maksud belinya begini gitu. Orang mencang. Men saja nih deh lo menjajahitan kone kalmayannya sambil ngemik-mik man megaya kejap berainan kan sing luung di beli gitu lo. Masalahnya sing gitu beli. Bukannya saya tuh mengeluh. Coba jani beli mikir, yang sing lapis sangon melikar badan. Tadi tuh gitarnya jangan bisa kasih nih. Beh, sing jejak separah gitu lo. Kanti gitar jangan disokasi nih. Maksud belinya kini lo. Yen mayadnya tuh irago nak tulus ikhlas. Bedek ngelah, bedek kangwang, liu ngelah je, liu na ngaturang. Sing dadi mengeluh gitu lo. Apalagi cara irago. Artinya nak umat beragama irago dini di Bali nak mula liu swadharma nih. Sing dadi gitu lo. Kangwang nak sing ngojak sampai gitar jangan disokasi nih. Amat tuh. Benar saja cara munyen beli nih maroto. Tapi masalahnya jani beli. Nah hidupnya bicara status media sosial jani beli. Baik. Kengken status media sosial itu lo genyeng. Jak serem saja dingah beli deh. Pang tawang beli artinya nah. Kini tuh beli. Pemasukan ngepas, pengeluaran ngegas. Wah, mendek itu wah lagi. Nah boh, jak tuh beslogang malu. Kangwang jo mungkin seadanya. Nuna sice ragu pang status boleh rezeki pokoknya. Nah bolo genyeng, sing gitu, nejak bangun jepes sangon beli Banten. Ne pes, langsung jak kanti gitar anggon Banten tuh ini hilak penyanyi gaya. Ini anggon beli Banten namanya. Gitu nak keleng tuh nih sih seng lo ya. Nah bo beli pesu lu nah. Lali lu ngibot, hut.